Sontaga sa bofelo sa kgwedi ya batjha re santse re le mo seemong sa twatsi ena ya COVID-19 ntetle ka jeko ke go dumedise ka lebitso la ntate le ka lebitso la morwa le ka lebitso la moya o halelang amen ko leng ko teng o kereka le rona mmogo mo phuthegong ena ya bantorfomo gongwe o kereka ka gare go dikereke tse di leng teng ka gare go Aforika Borwa tseo di dumela mo godimo ntate le morwa le moya o boitshepo ke go dumedisitse ke le moruti modingwane go tswa phuthegong ya bantorfomo ke go tlisetsa batjha mo mosong wa kajeko bao ba tlo lokisang batjha ka bo bona bao ba tlabeng ba bua ditaba tsa lehodimo bao ba tlabeng ba tsosa motjha yo a setseng a tepella yo a setseng a ihlobohile yo a akanyang dintho tse sa lokang mme kajeko ka lebaka la batjha bana ba ka go tlisetsang bona go tswa phuthegong ena ya bantorfomo ditulong tse farologaneng ke na le tshepo le tiisetso ya gore o mongwe wa bona o tlo thatša maikutlo wa gago ke na le tshepo le tiisetso gore modimo o tla dira ka wena ka baka la bona gore sengwe le sengwe se o tla se utlwang ka jeko o le mme o le ntate o le motšha o dutse lapeng o bone bogolo ba modimo ebile o bue ya ka motho ka morago ga gore a sokologe a re yo motho yo ke morwa wa modimo pele re simolola ka gare go tshebeletso ya letsatsi ntetle re kope modimo ka thapelo go simolola tshebeletso ena modimo yo maatla otlhe re a rapela ka baka la lebitso la morena na Jesu Kriste ke fafatsa madi a konyana Jehova ka gare go batho botlhe modimo ba utlwang molaetsa ona modimo ya lokileng ka gare go batjha ba tlabeng ba fana ka molaetsa o boitshepo Jehova ba fe maatla modimo ba bue lentswe fela rona re mametsi modimo ke a kopa ka boikokobetso go batho botlhe Jehova ba ameleng ke twatsi ena ya COVID-19 modimo bao ba kulang Jehova bao ba testitseng positive modimo bophelo bo santse o le teng gobane o modimo senatla sa rona modimo go bao ba feletseng di mosebetsi ka lebaka la COVID-19 Jehova ga ba tlele ba sebetsa di-company di tsetse modimo tadima ka lerato bophelo ke wena fela tlhentate re tsetse ka mohao Jehova o re lwanele ke tlisa tsohle modimo pela sefatlhego sa gago Jehova modimo ke santse ke bua ke re go bontate botlhe ba hlononofatse Jehova ba fe pelo ya go rata basadi ba bona ba fe pelo ya go protecta bana ba fe pelo ya protecta basadi ke a kopa ka baka la lebitso la morena na Jesu Kriste gobane wena wa tshepagala ka lebitso la modimo wa rona ka lebitso la morena na Jesu Kriste ke a rapela amen mophuthego ko leng ko teng pele ke tsena ka gare go tshebeletso ntetle ke go atumetse ka sefela seo se tla re tlamaisetsang ka gare go leeto lena la batjha ga ba tswalla sontaga ya bofelo ya kgwedi ena ya batjha mme mo ke ya mo teng ka gare go sefela sena ke mo banna bana ba binang ba re empa nna ya ntsamaisang ke morena Jesu tlo re bine sefela sena mmogo Que
se fela se beinwa empa nna ya ntsamaisang ke Jesu. Ntumelle re tlhatlhoge re tsene ka hare go ditaba tsa lehodimo. Ntumelle ka gangwe fela ke tsenye karabo kolobe ga mmogo le o molemo modingwane le Baba Sello le dikeledi go tswa lefatsheng la Modikwe ba fane ka mantswe ao a ratloetsang a farologaneng, ba fane ka mantswe a Modimo go tswa testamenteng tsa Modimo tsa Bible le mantsweng a Modimo le dibuka tsa Modimo
mme ba tletle ba bue le wena motjha. Tloho bahlankana le barwetsana ba Modimo, bua lentswe fela, rona re mametse. Ke le dumedisa botlhe mabiagsi a matle, moruti mamoruti, bagolo bontate bomme, batjha le Sunday School. Bekeng ya bofelo ya kgwedi ya rona batjha, ke tla ka molaetsa le ditemana tse le tla di balang ko hae. A re kopeng Modimo ka thapelo pele re ka kena molaetseng wa letsatsi. Modimo ntate, Modimo o mohao, ke kopa o ntukise ke le motjha, o lokise le dipounama tsaka tse di thekeselang. Ntate, re ikokobetsa ho wena, o re hauhele re le batjha. Amen. Ke kope tshwarelo ha ke tlo bala molaetsa ka leleme la seeng. Molaetsa wa kajeno ke o latelang. Being a young Christian today is something really incredible in the middle of a dark and evil world. You can shine as a light, but as young people, we experience temptation. We are definitely very drawn by our lust. Luckily for us, we are fully equipped to overcome every single temptation. The Bible is full of hopeful, encouraging, strengthening verses for young people that proclaims that God is with us. The following verses are a promise from our Lord. Please read them and know that our Lord is with us all the time. 1 Corinthians 10 verse 13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will always also provide a way out so that you can endure it. 1 Peter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Deuteronomy 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. May the good Lord protect us and bless us abundantly. Amen. Kata ke dumedise kaofela yo buang ke botlhankana go molemo go tswa phuthegong ya Modikwe BRC. Lekwalo la rena go le kry-a ko Genesis 2 verse 16, la bobedi go le kry-a ko Johane 3 verse 16. Lekwalo la ko Genesis le bolela ka Modimo ha iditse monna le mosadi, e ba ba fa ntho nngwe le nngwe, e ba etsa maungo a mo ditlhareng, ba fa maungo a mo ditlhareng, ba kampane ba ja maungo a mang le mang a leng mo ditlhareng, empa setlhare fela se se one seo ba seke ka ba seja. Eya ba bang ba tla botsisa gore Modimo a beile setlhare seo se le reng a ba tlamehile seja. E re go bolelle it's because Modimo o entse batho ba nnete ba na le moya ka mogare. There must be a choice e le gore mang le mang wa e tseya mo bophelong ba hae jaaka a fileng Adam le Eva choice. Eya o ba instructile gore ba seke ba ja mo leungo lele, mara bona they decided go ja mo yone. Goreng? It's because of re batho ba mo lefatsheng ba ile gore rena a re khothale ka seo re na leng sone. Eya Modimo a kampana a fa everything, empa wena o le motho o phela ntse o nyaka ntho e le gore o sena yone, jaaka Adam le Eva ba iditseng ka teng. Ba jele leungo le le gore Modimo o ba foditse gore le lone a la tlamehile seja, and Modimo o ba file choice. Modimo a se puppet master, a ka se re controle gore re tse di decision. Eya ba bangata ba tla botsisa gore okay, why Modimo a sa no control, a se puppet master Modimo. If there is no choice,
it means that, okay, Modimo is taking all over. Hey, I can admit he takes all over, but each and everything that you do it with choice. Modimo all feel a choice is because of love. As we all know, love by the definition, it has to have choice. Modimo weditse motho with free will of choice. Ke nyaka go le bontsha the way Modimo a na le mohau ka teng. Lerato la hae le a makatsa ka nnete a le tshwane le la ope mo lefatsheng lena. Back mo letsatsing lela la bo Adam le Eva sebe ne le hore re ska ja leungo lena. Yaanong rena re le batho, I could compare ourselves kana kwela le ya ka no, because re na le choice. We are surrounded ka dintho tse pila mo lefatsheng, empa fela sebe ke yona that one fruit e leng a tlamehile seja. Ho na le ditlhare tse dintši mo gardening, empa setlhare sela fela se se one e leng sebe. Empa rena re le batho ba mo lefatsheng lena re latella tsona dibe tsena because of what? A ke tsebe. And Modimo a re a ra tlamehile ja setlhare se wa ba bolella a re setlhare se a ra tlamehile setse. Eya Modimo o re file the 10 commandments, empa rena re le batho re etsa the complete opposite ya ntho eo. Why? Because we are selfish, we are rebellious, re na no re independent. Adam le Eva ba ja leungo la setlhare se, and sebe sa tsena hara batho. Sebe is passed on through our genetics. So it all started ka Adam le Eva. So in some ways, it's in our own makeup. Rena bo selfishness, bo morena. The essence of sin is simple. It is man substituting himself for God. Man says, I am a good man. I can do whatever I want. So somehow, we are substituting ourselves for God. So somehow, re ketsa Modimo he re ja sepe. Ra re hodile. Ke khono ikeletsa di-decision tsaka. Ke khono etsa ntho nngwe le nngwe e re batlang. So re bea rena, we positioned ourselves as if somehow re compare le Modimo, and then ka swile re tshwana. So Modimo re ratile o shebella lefatshe ka nako ya bo Adam le Eva. O shebella condition ya humanity. Wa re bolella hore re ba kowa, re ungodly. So ho hloka mark ya hae. So ena o etsa our justice must be served. Justice is demanded for the acts tse loreng rena ra di etsa, di be tse loreng rena re le batho ra di etsa. Our justice must be served. So Modimo o melletse our own kind e le morena Jesu to present himself as re le batho. Eya ka dumela ke lerato la Modimo ya makatsa. O ratile re le batho so much, our justice must be served. So karabo ya hiking, so what's answer his own justice along we created. So Modimo etsa oppose the essence of sin, which is we know that sin is man substituting himself for God. So God says, I will substitute myself for a man. Rena re le baetsa dibe. Haona the significance of metaphor eloring e describe lerato la Modimo. So Modimo o romelletse ena ka morena Jesu. We substitute his own creation. Re hopole hore rena Modimo ke ena creation ya rena. So he made himself as in his own creation. Ore a tloella batho ba eloring ba mosotle. O createile ntho eloring o kokotetse mo papanong se eloring se createile ke ena. Just fela for lerato la hae, for rena re kere boholo ba hae. Lekwalo la rena la bolelo re, for God loved the world, he gave his only son, and whoever who believes in him shall not perish and will be saved. So ka iputsisa lerato le kaka ke Modimo fena la le lona.
lerato la modimo for rena ke le lekimo, and rena a re bone like o re shwetse. Modimo o phetse bophelo a sena sebe, empa o suile leso la motho o etsang dibe. Ka iputsisa hore ke mang hape ya tla etsang sona. So rena re le batho ke kopela fela re kgothale, seo le se re na leng sona a re beng glad ka sona, ka honne shebella e thomile yang ka Adam le Eve. Bona ne ba nyaka ntho le hore a bana yona. Le rena a re kgaohaneng le greed, re amohele seo re na leng sona. Modimo wa re rata, o re shwetse dibe tsa rena kaofela. And nna ke tseba we are designed to worship. Rena re le batho we are designed to worship. Hello re a re worship Modimo, re worshipa mang? Rena. And wena ka se di worship because o phelo ntse la tlhehile. Tsela ya nnete ke Jesu. As I said, mang le mang o na le choice. So wena o tla ikhethela hore o worshipa everything over God or o worshipa Modimo over everything. Mara rena nna the way ke bonang ka teng, re tsa the complete opposite ya ntho eo. Sebe se ntsha focus ya rena mo Modimong. A re sa latlhelwa ke focus, a re tseng decision ya hore re tlo re isa Modimo ka nnete, ka nne ke ena yo tlhotseng lehodimo le lefatshe, yo re ratileng, ha ona yo re ratang jaaka ena. E rile le nako ela ba botsisa Morena Jesu ba re tlamile ke patele ke isere tax. Morena Jesu a ba araba a re coin eo e na le picture ya Kaiser, so coin eo it belongs to Kaiser. So lwena jaaka o le motho, image ya hao, as they said mo Bible, you are formed in God's image. So somehow you belong to God. You have a unique DNA mo ho wena, e loreng ke ona mpho ya Modimo. Ke a leboha. Yo bolelang ke Baba Selemo go tswa lefatsheng la Motho. Moreetsi wa rekoto ena, bula pelo, lala ka ntho, madi a tla tshologa. Re hlasetswe ke bolwetse ba COVID-19. Re bitsa wena Papa molokodi wa Golgotha, ho na le bophelo. Golgotha tshwarelo e teng. Morena, re hlatswetswe ke mahloko lefatsheng leno la rona. Banna ba ikirile dikgakapa lefatsheng lena morenaka. Ke bitsa wena mmabaledi wa ho loka. Ke re e ba le bona ba utlwele bohloko. O tlolla letsoho la hao morena le Modimo wa ka. Bohle ba ba dirileng tsohle tse di utlwisang bohloko lefatsheng lena. Re ha re bula di-TV morena le Modimo wa ka, ha re utlwella di-record, ha re utlwella di-radio morena le Modimo wa ka. Ke basadi ba ba utlwisitsweng bohloko, ba ba bolaiweng. Ke dikgogakgogano, ke dintwa. Ngwaheng ona wa 2020, re hlokile tumelo, re hlokile go rapela morena le Modimo wa ka. Ke fano re kopane le pela fa. Ke o bitsa Jehova Jireh, Jehova Nisi, Jehova Shalom. Mosha, lokisa taba ya hao le Jesu hona jwale re bolela.
lungisa indaba yakho noJesu khona manje. Ke a hopola Moshe le bana ba Israele ha sefefo se ba fihlela ba bua mantswe a reng Morena re thuse re a nyelela. Nna le pelo e thata tshwarakana le Shadraka le Meshaka ha ba ba lahlela ka mohare ho mohorahora wa molelo ba bua mantswe a reng Morena re itshepile ho wena. Morena o tlolla letsoho la hao. Jehova o re buletse pelo. Lokisa taba ya hao le Jesu. Kgweding ena motjha wa me tsohle tse di dirahetseng di dirahetse ka ho rata ha bona. Re Morena bula pelo ya hao o tlolla letsoho o tshwarele bohle ba ba dirileng tse ba di dirileng. Hona jwale ke bolela le wena malapa a mang dipelo tsa bona di mokutlo bohloko. Ba utlwile bohloko ba tshwere dipelo ka diatla. Morena e ba le bona o ba bulele pelo. Ba khavare ka moya wa hao o ba khavare ka kobo ya hao. Ba bulele pelo Jehova o ba fe tsela o ba fe nnete o ba fe bophelo. Holhota tshwarelo e teng. Holhota bophelo bo teng. Fela nna le wena Mosha re hloka tumelo. Re rapela Morena ka di-terms le di-conditions. Thapelo tsa rena le godimong di a utlwana. Ha o na le tumelo, o na le pelo, o dumela ho Morena Modimo wa hao, tsohle tseo di labalabelang di tla dirahala. Eba seopedi se seopelang sefela se se reng monghadi ke a rapela o nthuse ka tlisetso le nna ke tle ke finyele motseng wa Nyakallo. Morena re utlwele bohloko, Morena o re tshwarele. Ba bang ba batho hona jwale ke bolela le wena mootlwedi ha bana dipelo tse re nang le tsona nna le wena. Ba dumela hore Morena o na le bona ka hlalohanyo le pelo. Fela molopuli wa bonahala. Taba ke hore boleleleng ba leeto re feisitse mohare o utlwisang bohloko. Mohare wa utlwisa di-family bohloko. Jehova re bitsa wena Morena le Modimo wa ka. O re buletse pelo, o re protectile rona ba rapelang. Rapela e sale hona bjanong hobane dithapelo di a fihla. Morena wa re utlwa. O leng teng hona koo bitsa mantswe a reng Morena. Ke o bitsa ke le ngwana wa hao ka boikokobetso. Ke ikokobetsa ke tla pele ha sefahleho sa hao. Ntshwarele ho tsohle tse ke di dirileng. Maba o hlasetse modumo o tsenyang ditjhaba torong. Barutwana ba hlokile ho rapela. Ba bile le pelo e senang ho ya hope. Morena o ba boditse a re lena le pelo tse nyane. Rapelang ho utlwahale. Bulang dipelo le tshehetseng le tsholetseng mahlo a lona dithabeng. Ko thuso e tla tswang teng. Thuso ya hao e tswa kae? E tswa ho yena Morena yo dirileng lehodimo le lefatshe. Ke o leboha Morena ha o kile wa mprotecta hare ho tsohle tsa lefatshe. Ke o leboha Jehova. Ke le dumedisa mo lebitsong la Morena Modimo wa rona. Lekwalo re le fitlhela mo Baatlhodi 7 chapter 2.
motlhodithero ke o reng Gideone o fenya ba Midiane. Mme Morena a raya Gideone a re, batho ba o nang nabo ba bantsi, ke palela ke go neela ba Midiane mo diatleng tsa bona. Motlhodithero wa rona o re ruta mo bophelong ga go batlega batho ba ba nang le bokamoso. We have to remove the selfish people. We must not get involved with the wrong people. Re tshwanetse re nne le batho ba ba nang le the vision and the future. Monyako o bulega fela ga re na le faith. Lekwalo la katjeko le re ruta gore Modimo o ne a ra Gideone gore a fokotse morafe wa gagwe ka gonne morafe wa gagwe e ne e le batho ba ne ba swile ba ntse ba tsamaya. E ne e le batho ba ileng gore ba rapela medimo e mebedi. E ne e le batho ba ileng gore they are so selfish, ba ne ba itebeletse ka bo bona. Ganke le gore Modimo o na le isitse gore tieno gore a tla nne le batho bao bane ka ske Gideone na ka ska fenya Midiane ka mokgo lefoko la rona le re rutang ka teng ebile le re rotloetsang ka teng. Re tlamile re nne mo mojeng wa kobo ya Modimo, re tlamile ebile re ske ra ikgokgomosa, ebile re tlamile re nne ngatana e le nngwe, ebile re tlamile go rapela Modimo a le mongwe, re ske ra direla medimo ya seseto. Modimo o kile re tsa o batse o tsamaye le bona o ye le bona kwa nokeng, mme ke tla go thusa ba bantsi pila. Modimo o kile a mo fa matla Gideone a ba tsaya ba ya kwa nokeng. Ga ba fitlha mo nokeng a re yo ka dulang yo ka those who bow down with your knees and drink the water like a dog are those one who I'll choose it for you. Ke bana ba ba siameng, ke bana ba ba nang le ketletso pele, ke bana ba ba nang le boruo ba ka mamoso. Ke re modulasetulo wa letsatsi ke a leboga mo mosong wa letsatsi. Ke re Modimo ke Modimo, ke Modimo ya sa fetogeng, ke Modimo ya sa boeleng morago. Ko pele ke ko re yang teng, tshepo ke yona fele re tlhokang, matla le tsotlhe re ya di tlhoka, tsotlhe re di kry-a mo Modimo ga re di kry-e gope. Ka lebitso le le matla la Jesu Kriste wa Nazareta ke ya gutla. O utlwile mophuthego wetso mme ntate mohlankana morwetsana ya ba choma ya ba ja school fees ba bua ditaba tsa Modimo gore dithaka tsa bona ka mokgwa ba tlhaloganyanang ka teng ba choma ka sekgowa go bonagala gore re le batsadi re dira tiro. Mme ntumelle ke tlhatloge jwale ke tsenye batlhankana bao ba tlhatlosang taba tsena tsa lehodimo. Ntumelle ke bitse Pule Shimi a tlhatloge ka mantswe a lehodimo, mme a feleletse go ntshiametse Modingwane ba bue ka ditaba tsena tsa Modimo. Le remba ena ha le bua ka ditaba tsena tsa Modimo. Le tle ke dumedise ka hare ditulo le sebaka seo bahlankana le barwetsana ba Youth Christian Association ba dutseng ka hare ho sona, ha mmoho le komiti ho tloha mahaeng le ho fihla nationale ba leng ka hare ho sona. Ke tle ke dumedise lekgotla la kereke di-brancheng tse fapafapaneng ha mmoho le komiti le mopresidente wa Bantu Reformed Church of South Africa. Mantswe a letsatsi re kopana lona ka hare ho buka ya Exodus, testamente ya kgale. Re bala metsi a mara, metsi a kgalakang. Exodus chapter 15 verse 22. Jaanong Moshe a tsweletsa Baiseraele pele ba tloga ko lewatleng
la motlhanka ba ya kwa sekakeng sa Shure ba sepela matsatsi a le 3 ba sa bone metsi. Ya re ba fitlha kwa Mara ba palelwa ke go nwa metsi a teng gonne a galaka. Ke ka mo leina la 4 go tweng ke Mara. Mme batho ba ngongoregela Moshe, mme ba mo ngongoregela Moshe ba re re tla nwa eng. Jaanong ya re ne a kgwelela kwa moreneng, morena a mo supetsa setlhatsana sengwe. Ya re a sena go se latlhela mo metsing, metsi a nna monate. Gona fo ba beela melao le dikaela fo ba leka. A re fa o utlwa lentswe la morena modimo wa gago ka boikanyo o dira tse di siameng mo matlhong a gagwe, o sekegela ditaolo tsa gagwe tsebe, o tshegetsa melao yotlhe ya gagwe, ga nkitla ke go bolaisa bolwetse bope jo ke wa tlhaileng baegepeto ka jona, gonne nna morena ke tla nna ngaka ya gago ka Keresete Jesu. Amen. Mosong wa letsatsi re kopana le mantswe. Iseraele ka morago ga go fitlha kwa lewatleng la motlhaka ba ya kwa sekakeng sa Shure ba sepela malatsi a le 3 ba sa bone metsi. Ya re ba fitlha ka gare go Mara ba fitlhela noka. Ya re ba fitlha ka gare go metsi a Mara ba re ba nwa ba fitlhela metsi a galaka. Ba bang ba rona ka gare go YCA matshelo a rona a tshwana le metsi a kwa Mara, matshelo a rona a galaka. Ba bang ba rona matshelo a rona a kopakopane. Ba bang ba rwesana ba ka gare go gender based violence. Ba bang ba hlankana ba ka gare go ditronko ba tshwaretswe seo se sa lokelwang bona. Mo mosong wa letsatsi youth ya rona e shabile metsi a ka gare go metsi a Mara. Ba bang ba bona ba nwa metsi a galakang, empa Modimo ke ena tshepo ya rona. Modimo ke ena galokisang tsotlhe tseo re leng ka gare go tsona. Ba bang ba batjha ba rona ba ka gare go malwetse a di-COVID-19, malwetse a disukiri, malwetse a di-HIV and AIDS. Ba bang ba batjha ba itereketse ka gare go diritibatsi tseo ba di tsubang tsatsi le letsatsi. Ba bang ba rona ba ka gare go ditronko. Modimo a bua mantswe a reng re tlala setlhatsana ka gare go metsi re ke re bone gore go tla diragalang. A re nteke o tlo bone o inkela sefapano ka gare go maetle a gago ka Keresete Jesu ya baka le orena ga o sa feleng. Amen, amen, amen. Monna Pule o tla ka lentswe la metsi a galakang. Potso ya hlaha hore metsi a galakang ke metsi a tseng jwang, kapa metsi a galakang ke eng? Monna Pule, metsi a galakang ke the current situation e re leng gare ha yona lefatshe ka bophara. Metsi ao a galakang a describe bona bontate bao ba ripang bana ba ko rona. Metsi a galakang a describe bontate bao ba bolayang bana ba ko rona. Metsi a galakang a describe mathata o a faceang motsadi aka hara lenyalo la hao. Metsi a galakang ngwana kgetso a describe ona financial problem o leng hara ho yona. Metsi a galakang a hlalosa ona ntate yo o telliwang ke mosadi ya hae. Metsi a galakang a hlalosa mme o utlwang bohloko letsatsi le ka letsatsi because of ngwana hae yo bolayang ke nyaope. Metsi a galakang a hlalosa mathata a re kopanang le ona lefatsheng lena. Empa monna Pule, shebella Moshe o etsang ka metsi a galakang. Ha ma Israele ba hlalosetsa Moshe
ka metsi a kgalegang. Moshe o bua le morena wa hae. Morena wa hae o mo fa a solution. Morena wa hae o botsa Moshe hore a etseng. There was action done, monna Pule, ha no etsala fela. Le wena motsadi aka, le wena kgaitsedi aka, dula hatsi, kubama, rapela, kopela morena for a suitable solution for mathata ao leng hara ona. Ntate aka le wena khupama o rapele o kopele wisdom e hlang ho morena hore re ka etsa jwang ka mathata re kopanang lona mofatsheng. Ngwana Yesu khupama o rapele honne it takes action hore ntho tsohle tso di faceang right now di be ho tshwana le metsi a sele a kgalaka, empa morao wa Moshe a tsentshe le blara metsi a nna metsi a masweet monna Pule. Ka ona mantswe ana monna Pule ke tla re bophelo ke yena fela, empa batho ha ba tsebe monna Pule. Ke tle ke lebogele monyetla o komphileng ona, ke lebohele le lentswe leo o tlileng ka lona ka onne lentswe lena le hlalosa the current situation. Lentswe lena le bua le nna le wena. The only way ho tswa mo hara metsi ana ke ka thapelo le tumelo. Mokreste e ba le tumelo a se tumelo potlana, e ba le tumelo ya nnete e tileng. Monna Pule ke a leboha. O tlile mophuthego wetho ai ba bua taba tse di matla tsa legodimo, re ke go khutlisa ganyane ko ba tswang ko teng. Karabo ga simolla taba tsena o bolela ka moo re le batho, ka moo batjha ba iphumanang gore modimo o ba etseditse bophelo bo bolokileng, gore modimo o ba createtse gore ba iphumane ba le ka gare go seemo se se tshwanetseng, empa ka nako ye nngwe ba iphumana ba le ka gare go di-temptation tse leng gore di ba bakela gore ba etse dilo tse leng gore ga di a loka pela sefatlhego sa modimo. Tlhatlhoga modingwane o bue ka taba tsena tsa batjha, ga o tsena ka gare go yena o bua a re di-temptation ha mmogo le rona re le batjha re etsa di-choice tse leng gore re batla go fetisa ka mo modimo a re neang ka teng. Modimo o re fa ntho tsotlhe tse re di batlang, empa ka lebaka la ditakatso re fetisa tseo modimo a re fileng tsona, re batla le go feleletsa re jele sebe, re etsa tse sa lokang. Moena Sollo ga bolela o bolela ka taba tsa legolgota gore tshwarele e teng le bophelo bo sa feleng. O bua gore modimo ke ena a tla re fang thuso ka seemo sena sa COVID-19 ha re rapela. Ntumelle ke tlhatlhoge e re ga ke di bone a tsena banna ba ya ntweng ba ilo lwalela modimo, e re ga ba tsena ka gare go noka le godimo la theoga. O re ga le godimo le theogileng ba tletle banwe jwale ka seemo sa ntša, yo tla nwang ka mokgwa o seng wa ntša go tla bonagala gore ke ena ya sa tshwanelang go tsena ka gare go ntwa. Go etsagala le godimong, mme bao ba neng ba sa tshwanela go ka tsena ka gare ga ntwa, Gideon a fenya morafe wa ba Midiane ka masole a le mannyane gobane modimo o na le teng ka gare go bona. O modimwane tlhatloga, ntumella ke tlhatloge ha re tswala kgwedi yena ya batjha. Pule o re o bua ka taba e kileng ya etsagala leetong la Israele e ba kena ka gare go lefatshe la Mara, ba iphumana metsi ana a Mara a galaka, ba re banwa ka gare go sediba, go na thata ya gore banwe ba goeletsa go Moshe. Bua le modimo wa gago, bua le modimo wa gago gore a tletle a re re a shwa ka lenyora. Moshe a tadima go modimo
o kgetla letlhatsana fela pheko ya nna teng. Le rona ha re tadima ho Modimo, pheko e tla ba teng ya seemo sena sa virus ya COVID-19. Moena Modingwane le yena o re ga e tsweletsa, o bua ka taba tsena gore ha tadima mara o bona e le mahloko a re leng ka gare go ona, ha tadima mara o bona e le seemo se re leng ka gare go yona. O tsweletsa taba yana ya mara, o netefatsa gore ha re tshepele ho Modimo, Modimo o tla re lwanela. Le ga seemo sena se le thata, o tla dula ka matsatsi otlhe ntse a re lwanela. O utlwile Mophuthego ba tšhoma, ba bua sekgowa ba tšhoma, gobane re ba rutile re le batsadi. Ke a le leboga batsadi, ke a le leboga batšha, ga le kgone go fana ka mantswe ya Modimo. Dulang ka gare go Modimo, Modimo o tla re lwanela. Le ga seemo se le thata jwang, Modimo o tsa ntse re lwanela. Haleluya, boka morena gonne le boutlwele bohloko jwa gage ke jo bo sa kotleng. Amen. Tlo re rapele Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo ya gallang. Re tswala kgwedi ena Jehova, re fafaditse madi a konyana ka gare go batjha bohle Jehova. Yes, Modimo bao ba kulang, they receive the healing. Bao ba batlang mosebetsi, they receive mosebetsi Jehova. Bao ba batlang di bazari morena, ba kra di bazari. Bao ba batlang go tsweletsa dikgwebo, ba tsweletsa dikgwebo ka lebitso la gago Jehova. Modimo ya lokileng, bao ba neng ba sa itse bogolo ba Modimo, we receive the repentance ka gare go bona. Gobane Modimo wena wa tshepagala. Ke a o leboga Jehova, ga ntse o tsweletse go blessa batjha botlhe ba South Africa Modimo, le bao ba leng ka gare go sekaka sa go etsa ntho tse sa lokang Jehova. They repent ka lebitso la morena na Jesu Kriste. I pray in the name of Jesus, amen. Tlo ra mogele tlhonolofatso moa wa morena na Jesu Kriste le lerato la Modimo ntate. Kabelanyamo ya boitshepo e dule le batjha bohle, e dule le batsadi bohle ka baka la lebitso lena le kgethegileng la morena na Jesu Kriste, amen.